بری تماشاوانین هیجا کارمندان شرید ناوینا ارمنستان و آذربایجان ده سکنا آلیان آلیین کود شرده beş دارن نرخاندن لسروی شری akademisyen Ekrem Önen ji Stockholm paydaxta Swêdê gelmine dembaş Doktor Ekrem kek Ekrem şerîd navêna Azerbaycan û Ermenistanê de li ser erdê welê diyar e ku ne tenê şerîd navênava her du welatan de ye hin welatên din jî ê ku li ser erdê jî beşdarî vî şerîne gelo ev yek alûziya vê ناکوکیات ناوینا ارمنستان و آذربایجان ده چی لیدگه؟ گله اسپاس کاغ جمال هر هبی راستی خود کاغ جمال اگر تو مساعده بکه از یه همه قدری نیف دقیقه بیزبو باور دیگه بیزبو گلک مروفا اف پس گریک نه پر رونی یعنی پر تبله به هنکی رونی بکه یعنی اگر امور کرتی ببیجن وقت هند زان پشتی که سوویت هاتا آوا کرن و که ایدی گلک ملتا مافیا خواستندن ده سال 1923 لکافکاسیا جالی کی ده امبیجن تشتا غریب شده که تشتا کی هری هجای از بیجن یعنی اوتونومیا دناو ارمنستان آذربایجان چیکرن اوتونومیا آذربایجان ناو ارمنستان ده جلب نخچوان و اوتونومیا ارمنیا جلد گوتن کاراباخ دناو آذربایجان چیکرن ده همان ده میده سال 1923 دناو بنا هر داجی ده کردستان سورجی آنجی وک امبیجن نحیا کردستان سور او جهات آوا کرن پشتی وی وقت جناب تدزانک اف پروسس حتی پروسسا کردستان سور حیا بیسونها دوام کرد جوخا لی پروسسا کاراباخ و نخچوانه حتی بلاونا سوویت دبر دوام کرد اف پروسس پشتی که سوویت بلابو وقت کنجی دزانین گلک ملت سوویت بره هبون ایک نحقیل وان هاتبو کرن ایک امبیج دد حسبان عردوان كتير ناف جمهورية كدني هر كسي تسبيكري ك دعوة مافيا خبك ودعوة حق وحقوق خبك دوي دمي دو جناب تزانو كرداجي خدان سر هف خط جبوس بس غريكا كردستان سور اوجي كارب تشتكي بكن لي دوي دمي ارمنيا تسبيكرين غوتن اف اخا كاراباخ اك بك اوتونوميا ارمنيا ناف اذربيجان ديم غوتن افيا اخا ارمنستانيه لسربيا وك ام دزانك او فالاياك ين فاكو مجرد تشيبول سوفيتي يعني دي حكومه مركزيه ضعيف بو حكومه كويك الجمهوريه نما بو يدي هر كسيش خرد خاص هواكي قاربن تشب دس بخن لسربيا وك ام دزانن هم ارمنستان بخوا وهم جي قال لك ارمنيا دياسبورا تايبتي ارمنيا امريكا هاتن ارمنستان كو جبو في برزغريكا كاراباخ وقت ام دزانن سال 1991 ده ایدی ارمنیا وقت ایریش برین سر کاراباخ و کاراباخ خواستن تخم دستی خو شرط نابرا آذربایجان و ایران دست بک و ارمنستان دست بکره دوی ناوید هجای گوتنی از بیجن یعنی او دماغ آذربایجانیا عفو بک دما ارمنیا ایریش برین سر کاراباخ بگرن و دمه لمنطقه هرما کجر بیجن کردستان سورا تاریخی لوی هرمه گل کرد جیان هجای گوتنی که او کردی و منطقه جیان جی بهتر کردی شیعه بون یعنی نه کردی سنی بون ارمنیا دما ایدی سر کاراباخ کردن او هرما کردستان سور کجه کرد جیان یعنی کرد بر نگاه برن ای کشتن ای زوری درخستن ای که دزفستان دی بچیا خستن گل جوان دی بر سرما برفه لچیا جیانا خود دستان یعنی از اوجی پرس گره که هجای که مرا بین بیرا خوا yani ev kısmı no diye şey bu. Peki ki edi Ermeniya Karabağ gır, vakti zanış no diye ki hatta noha her cara şart ediyor. Ev Serbiya men biyam kag Cemal. Yani devlet-i mezin ve devlet aygırtı Amerika, Rusya hatta tarihi en bir demekken İngiliz ve Fransa her tem xwastini hinek mintîqe ki ye krizisliye hep çekirine. کەکێ ئەکرم gelek سپاس بۆ van ڕۆنیکردنین te derbarî rastiya golnagornî Karabağ tê jiyandin dixwazim vê pirsêj te bikim niha gelo çareserî çi ye niha Azerbaycan Ermenistan hebû dû tawan dikin got êrîş wan dest pê kiriye lê li ser erdê destên din jî hene yanî Tirkiye wekî ku welatekî aliyekî şeret hev digere nirxandina te li ser wê yekê jî bigirim kekê ekrim
بالك خبر ساكرين قوي يعني جبوتش اف كونفليكت يا اف شره شما انه هذا سبيكر يعني كل بيفي شريه يعني كل بيفي شريبون بيامن كاجا تشتكي نقطه مهم هيك قال شعبي قال لك اكسبرتاج قال شعبي قال لك ساندر يعني بيشتي نودو يك وقت زان روسيا الكافكاسيا ضعيف بو وبتهيئتي المانيا دسيون ما ارمنستان هاجر جنابته زان حتى حياه چند سال بری که الپارلمانتویا وان دور 10-15 انسان هاتون کشتن یعنی خواستن ضربه کیچک نه ضربه عسکری چیک نه که وجه دستی روسیا ایزدرخن روسیا چاقی مداخله کرد نهیش که تشتاق به ور حاضر روسیا ارمنستان هنگی خاص کنترل پاشه ام دبین پاشه پشتی که افسرو که ارمنستان نه هاتی پاشانیان هاتیه قال لك جي نزانن بلكي وك سياستك نزيكي ولا تيروج افاد ماشي سياستك دجي روسيا داس بيكر مشان بویات نجینما لارمنستان چه کسی ناب دولت دی نزدیک روسیا بود گش ناب دولت آویت زادولت آویتن حتی اویاهانی بو سببی گلک ارمنیه کل روسیا دجین گلک ارمنیه ارمنستان دجین وک پاشانیان اتهام کردن که تو ارمنستان بر برنی دی ارمنستان بر وندابونی دی تونیکاش روسیا دور که روسیا متفقه نه هر استراتژی تاریخی هر تشتی وره دمدیا روسی دی پر بلا بوش خواهد زد دریا ارمنستان ایجدن اوه هانه وک اسفهم دکم نها وک اسفهم دکم وک بگوت یا ابدولتی مزج خواهد جه کریز چه دکنین روسیا نها بوی شرعی که دست بیکری آذربایجان جه اف روشا ارمنستان روسیا دی آذربایجان حیا درجه که اف روش بخور بکارتینه روسیا اگر دو جنابت زانم دو پوتین سروکی کرگزستان یا هفدیتنک چکره لور اشکره گو و ام مداخله نافکاری جیرانی خناکن اوه هانی اساس بو شرعی بو شرعی ارمنستان و آذربایجان گو پوتین بو چی ورد بیجن بیا من پوتین دخوازه هنکی رشما پاشانیان بکشینه دخوازه پی بده فهم کرن به روسیا هون لوی داره نگاه تسکی بکن دخوازه وی د شعبی رای گشتی ارمنستان ده وک سرو کمالکی شکستی سرو کمالکی که آخا ارمنیا تسلیمی آذربایجان کرد بدریدان جبرگ روسیا آنا کیجا ساعتی بخوازه کار سر بمرینه لی روسیا آن کو برنامه دینه کنگی و دمرینه کنگی دما کو آذربایجان هنک نکشی کراباخه هنک او آخا کراباخه هنک منطقه و هنک گنده اگر بگره پاشه روسیا ته مداخله بکه و بهله وک او ستاتوکو دوی چرچوه ده دخوازم اشته بپرسم که اکرم نهام ارمنستان هف پیمانیه که وی لگل روسیا و چندین ولاتین سوویتا بری هنه هف پیمانیا مینسکه روسیا دوی درباره ده وکی ولاتک ده هاته نرخاندن کو دواری پیشگریا ارمنستانی ده دکاری روله که بلیزی لیلی سر عرضی حتی نها وکه کو دواری نصر بازی دلی دواری دیپلماسی ده دبه کو روسیا اکتیو به و جبوی راوستاندنا شرطف دگره اف پاسیویتیا روسیا جیت چوانه نرخینه قناعتا لك برسا قالك جيدة خو برسا اساس قلت بي قالك برسا يعني روسيا يك نقطة دبي ناس بيركرين دبي ام يعني هركز بفهمك كي روسيا اذربيجان جي مهميتها بقان ديال ارمنستان دي جبرك جبو روسيا اذربيجان جولتها كافكاسيا وروسيا ناخذ المنطقه كافكاسيا استقراريه هبه دخواز كنترول ويده اذربيجان ولاتها جرينج يعني قال لك ده حاسبين انك خدي قرابي روسيا بارمنستان راي فيزيكاليا ارمنيا دك دراسيا هات شكيوره تنيه جبرك اف جيرد بيجن اتفاق عسكري نابينا چم ولاتي سوفيتا بريد هنا كالماني نافدنه جبرك ازريا جبري چندا كي دخواست كمنه في اتفاقه ازريج دخواست كمنه لا ارمنيا هر بروبلم در دخن روسيا نها به حمله داوي وجنابه تجوك روسيا هنا كي وا باسيف مروا حسناك فيزيكاليا ارمنيا دك روسيا به حمله داوي به شرع انا که دست بکریه دخوازش ارمنیار بده فهم کردن هون به ما تشکیلی کار بکن و دخوازه آذریار بده فهم کردن یعنی ام دکلمه ارمنیار وقت دکلیه ور جیره یعنی ام فرقی ناخذ ارتاو ارمنیار و ارمنیار جدی فهم کردن یعنی ام جبوه آذربایجان پزگوه ناکن یعنی جبوه او هل وسط روسيا قناعت تامده یک جه دخوازه پاشانیان حکم ده بخل ارمنستانه پاشانیان اوی سروکی کمرا ارمنستانه و همو سیاستان سروکیه دو دخوازه با آذربایجان بده فهم کردن که ام تکلیمه بوره وقت ارمنستانه حتی پیشتریجی
وبلكي روسيا بلكي حاضريه ويدك اذربيجان جورتك كفناف افجيج بيجن اودكبي يعني اتفاقات عسكريه اك روسيا وشان ولاتي سويتا بريشي كريه يعني جولد روسيا قناعات عمل سياستها كورد ماشين انكو بتو اواي فكري بسكرتيا ارمنيا ناك حتى اذكروها بيجن جو ازريار ريفا ديك يعني شار ريفا ديك معناك بسكرتيا نادى ارمنيا يعني هناك منطقه بقرن جبوك باشانيان دجاوي خلقي ارمني ده وكي سرو كمالك شكستي سرو كمالك اخا ارمنيا تسليمي ازريا كان بله كاكرم كان قادر كذا بله گلک سپاس اکرمونن اکادمیسیان جستوکهلم پایتخت سوئدی گلمم يعني اسمع